clear tu te chi bai le vek ule zun ni som pakua ania tun tum chu keimani parat ne na in nai vai deuh news kan an ti chuak ve thung to anga kan rem chan ve le Myanmar lampu kan ti chuak le thoi don nia Tibetan thalai na nei lote China PLA in man tangka ya tumta The Print chanchin buina tarlan danin Indian intelligence te chuan China sipai People's Liberation Army te thiltum India tana thil hlo omle tenom tak an man chuak hlo mai ani China le India hian ramri kilometer sang thum zali le somret le pariat anin troma heiwang hian ramri lambo ruak hi olsam taka han chin fel mai chi ni lova India le China ramri boy na hi Isu Krista local le hun thlenga om turani chuwangin border management policy nei that hi apoimo hle don ani hi China hian policy thar thatak tak a apply chauchar chara India lam hi chu border policy thar kan boi pui man velova China policy dap chua na hi kan Indian intelligence te naro pui ber ani ri mai India sarkar hian ram ria ve tak tak lawa anga Mizoram sarkar ang bok hian buaina so sang ran lowani chuan tual chung politics hi an tui pui jok thata vai sumdong raju ho poi kan khoi le huna ram ri chu kan vei thar tlang thut le don ni inalang China chuan ram hum halnan border village alodin nual to a India ram chung mun then kata khwa an tin fel der to ti thu kan soi to a heng border village te hi China tong chuan Xiaokang village ti in an soya Xiaokang village hi somthum le pasari lai din ani to a atam zok hi Tibet autonomous region huam chunga om ani Tibet hi China min ta tang chuan lunglu anga poimo ania border village asiam nuwa tuna Tibet thalai na tho tu rem chang nei lote mangtang kayen volunteer militia adin fel ter to heng Tibet thalai rual te hian China ram rian veng him don ani mele Indian intelligence expert te chuan he thil hi India ta na poi thui thei dona angai poimo masak per turaniang ti in thuron an siam nge ni Asia khomol puya economy lian rampani te ramri hi Tibet Ladakh le Arunachal Pradesh lama akala Arunachal Pradesh le Ladakh lama hi chuan India din mun hi athazok ma ni na langa Tibet lam hi India ta na malak na tur poimo ani hi kumsang ni le som ni zun ni som panga khan Galwan Valley boina na satak kan muwa achampha kan thlen le meu chuan China malak na policy turu tak tak riat tur tam man hle ni hi India ro ral thuama da belti ba thil thar mu tur siam bel lo India ram Sikkim le Tibet inkar hi hlalo te ni in Sikkim epa hian yadong khopui biala oma helai muna na nei lo thalai rol te chu hlo na yaram riven him na thok turin China PLA le police lama official ten an la a India rama border security force BSF kantinen hian an na chuain ang tura ngaila China hian heng volunteer te hi hlo engzat nge pek don tarlan ani lova ma se aizol thalai then khat anga na to tur thatak nei lem lo nu le pa chom hlom ringota in la tun lai ve sathlia te tan chuan a thadon hle ni han soi tamai mai la kan mizo thalai then khat chuan hlo tleme mai an ti le ngei narin oma eng ma thok lo hian hlo kan nei mia lova na chete kan tho chi hian hlo kan nei tan ti na nia zoram thalai te po hian taimak kan zirangai hle ome China chuan Tibet thalai te hi China PLA le police training mun puilama training turin ala chowanga an na chungchang hlo le thil dangte fel takina siam sak donani heng volunteer militia te hi atul huna China PLA zinga om thei tura train an tum nge yang ti hi rin chiam ngai lova chiang sa turani bok China President Xi Jinping chuan kum sang ni le som pathum dai to khan a vision a mathlir alo puang to a kan thun noya ram da kan tumani chuan ram ri kan thun hun masaka ngai China ram ri kan hum hal theinan Tibet chunga nget taka kan omangai bok alo ti dai to a ram hruai tu theu theu polisian nei that lei deuh em o ati thei
kumin April thla khan China chuan Tibetan Tetan Special Tibetan Army Unit dinatum thu kan hmuwa kum soma veile meu chuan China ne naram ri shula omte hi China thu noya an kun vek toinarin om tunlai khovela boina lian berte zinga pakhat chu unemployment hinia China hian engzat chiange he thilatan Tibet thalai te na asiam sakdon ti hi hello maila border village ringot po somthum le pasari chuanga din to chunia thalai te hi asing tel chu recruit nge yarin omane Tibet hian India ain an thalai tam tak hlo neya chhortu China lama hian anril ruan pethuk zeldon nena langbok Indian Army retired Lieutenant General Narasimhan tuna National Security Advisory Board member ni mek chuan ti hian soya kumsang khat zakwa somnga le palia Tibet Trade Agreement ang chuan Tibetan Autonomous Region hi China ram ani thu tar lanani chuwangin China in Tibetan thalai te sipaya ala hi an thu nei nania soi thei kan nei mi lo mai ramri lamero kan thli thlai renga ngai donani ati India po hian Tibetan te omna Special Frontier Force SFF anei ve boka LAC operationa Indian military te puyin anlo tel ve fo to bok SFF hi Sino-Indian War sangkhat zakwa somruk le pani zo adin khani heti lai hian Rajnath Singh chuan Arunachal Pradesh a kongpui siam thar alo hong ve bok Defense Minister Rajnath Singh chuan ninga ni khan Border Roads Organization BRO in North le Eastern Border Area Arunachal Pradesh Ladakh le Jammu and Kashmir kongpui som pani an siam thar chu hongani kongpui honna in khom hi Assam Lakhimpur district a nayania virtual mangin Defense Minister hian Arunachal Pradesh kilometer som ni athui double lane Kimin Potin Road le kongpui dang pakua baka Ladakh le Jammu and Kashmir kongpui siam tharte a hongani Ministry of Defense chuan heng kongpui te hi BRO project Arunang Vartak Brahmang Udayak Himang le Sampak noya siaman ni ti asoi Rajnath Singh chuan border area infrastructure lam ti mason na tura BRO na tho te chu fakin abikin COVID-19 rileng kara ngor taka nan thok chun zom zel thei chu lom omati thuasoya kongpui siam tharte hi ramri che vela cheng tele sipai te tan chak lak na konga tangkai don hleni ati China in infrastructure lama nasatakin mala a kongpui tha asiam chuak vek towa China sipai te hi chu ral thuam lian te nen andu na lai lai a tan munan siam thei towa tuna India chuan infrastructure lam ahan bei tan vea China hi chu kan lo phalo deuh chuni berhimo Swiss Bank India poisa om zong hi crore sing ni le zasari atlingta India mi hausa ten poisa cheprel nana Swiss Bank an mang thin chu anin ti mu chauzela kumsom pathum chunga India poisa Swiss Bank da hian asan ber tu mathlengta a Indian rupee in billion 2.55 atling dera a crore zong chuan crore sing ni le zasari atling to ni kum sang ni le som pakua kum to pa khan crore saruk zaruk som ni le panga an lo da anda tamman le ni hi Swiss Bank ka poisa da te hi India rama chuan black money poisa thiang hlim lo kan ti mai thina ma se Swiss authorities te chuan black money tia soi top po chu diklo an lo ti vele boka an thu soi tanga lan dan chuan black money chu om nge ti chiang viawani tax pumpel dua Swiss Bank an da wang ringot po hian an sum muna dikma se tax an pek lo wangin sum thiang hlim chu ni thei chi alo ani chu India mi hausa te hian India rama an sum te hi handa sela tun a hian bank te pon loan an pe chuak tam thei zo kanga ma kan son pha nge yenarin omna le ole kan parat ne na in nam noi deuh kanan lor ten dena tun tumatan chuan khati zong khani le phot mai sela khir tu te inza chunga kan lo me